شما دوستانی منتوار مرچی 45ویں روز ہے بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ تحریک کرا مرچی روچا ما ایک لائیو سیشن ہے ارداتا لائیو سیشن ہے تو کا مہر روچ امی ورد ادا بیگوائے مردمانی اچھی خاننا نستیانی مردمانا نیادینا بگن دے ایشانی گپ پمیشا یارتیم کایا ایشانا تصویر گونے یا میں قصہ کنا کہ من فلانے ماتوں فلانے گواروں فلانے جنکوں اور منی برات منی پیس یا منی ماما رئیس ای جاگا برتگش انچو محسوس کنائنک بھی کہ دا نشتگی مردم انسان نیا بلے اما انسانیت اور اما جذبہ ہاں ما مرچی دیما کر کہ دا نشتگی مردم کے چلو 5 روز وطی بیگوائے مردمانی وستا جد و جہد کنگا ایشانی احساس چیئے ایشانی جذبات چیئے یہ چھوڑی زندگی گوازی نگا پوشتا میں گمان اشتگی اولی مردم ڈاکٹر دینجا نے ہلو اولی مردم میں گمان اشتا ڈاکٹر دینجا نے جنینے نازاتون کیا 5 سالی وطی مرد وستا مرد آزادی وستا جدوجہد کنگائیں 5 سال پیسر آدین جانے جنینا آئیے سے چوک کتا یک جنینی وستا 2 چیباں یا تو آئیے مرد میری ارا جنوزان بھی بلے اما بلوچ جنین کیا یہ مرد گاریں بیگوائیں آما سیمی سٹیٹت آئیں آ زندگی چھو گوازینیت آ سے چکا امرائیہ یک جنین اشپاد یک ماں چون جوڑ بتا اما تکلیف یہ 5 سال تکلیف اما ہر روچ تکلیف اما تکلیف اما جوست کنگ لوٹے کہ بلوچ زال بول ہر روچ ہر اما ساتھ اما تکلیف اش گوازگائیں بلے انگا اشتاد کا وطی چکا رو دینی اور ہمیں جد و جہد کہ بلوچ جد و جہد آئیے گما امرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ تو منا مرچی آرتے ویدہ کرتے گئے منت وارو تو مرچی اسٹیڈا منا نندار انتے گئے جی ماں ڈاکٹر چسکنک بو برک بوتے اور ماں ہمیں گشتا ہیں ڈاکٹر مرچی کہتے ہیں باندھا کہتے ہیں میں انتظار کرتا ہوں چوک پریشان ہوتا ہوں بڑا ہوشتے میں پیت قدیم کہے منگوش مسابق کرنے پیت شما کہے تینچیا پریشانی و مائے گواس 2 ماہ گواس سیمی ماہ عید بوتے و عیدہ چکا سکا تکلیف بوتا ہوں سک پریشان بوتا ہوں کہ آدھ گئے تی پسان رواں ہمارا عیدی دیا ہوں ہمارا کہا عیدی دا ہوں پڑا آدھ گرہ رواں تی پسان ہونا مرچی نمازہ رواں پس بازارہ برام مرا مرچی کہے بازارہ بارتے مانگو اینا اللہ وشی روچ کارش میں واسطہ شو پریشان مکانی وطرہ وشی اینا اما پریشانا کیا دگا ہوتی پسانگو نشتگا مروچی ایدہ روچا نانو ورگایا ماں مرچی گود گورا کود نکنا موتی گودان چو گورا پکنا مانگو اینا ایو وقتاً گوزان پریشان مکانی وطرہ پریشان مکانی وقت گوزان اچھی روچ کانا بلے صاحب لوٹی تے بڑا چوکا منا باستا ہوں کو بڑا یکی گود گرانا کو تو گدانا ایرش کو ماں نشتن چاہتا اللہ منی چوکانا مرچی کہے تسلح دا کہ مرچی منی چوکا ایک دروچا چو بے بسا مرچی کہے آونا روچا کاری دستائے گی مرچی کہے آونا نندارے نہیں بڑا بازارہ دیگر ہونتی چکانا بازارہ بو منی چک ہمدا وڑا مرچی روچا پریشان تا نشتا ہمدا کہ مارا مرچی بازارہ بروک نیستے پیشا میں پس بوتا مارا ایدہ کرتا مارا بازارہ بڑتا مارا
کہ مرچی روچا میں چم رہا نہیں کہ میں پس کجاں ڈکا کہتے ہیں کجاں روچا کہتے ہیں کجاں رہا کہتے ہیں کیا دیکھا گوتی پساں وشی کا نگایا مارا مرچی اچنے استے میں مرچی کا دستا میں سراموشی تھی کہ ماں مرچی بگوشا اب میں پس سے کیا دیگر ہوتی پسانگو اسکولا تیار کرتگو ماں اسکولا را داتگو اشتا میں مرچی کھائے زاردہ آدگرانا انہیں پیس زاردہ مارا مرچی کھائے زاردہ گوڑا ماں دستا سراموشتا اننا بس شما تسلی بھی شما واشی بھی بلے شما برے تو تی اسکولا گوڑا ماں اسکولا را داتگا چنگو آتگا گریو گایا اما آونی پیس آونی واسطہ رندات تگا کہ بیا مشہورا موٹر سنکلا بارا ام بھائی رندہ کس نہیں تے ما وقت پیدا کا ماں اونا تسلی داتگو شما پریشان ما بھی شما ما گرے ہر سال میلب بوتا میلب اسکولا شتا گریو گا بوتا آیتا لوگا گریو گا بوتا نیشی نانوارتا نیشی گود گورا کرتا سکا زاگ میں ذہنی مریض جوڑ بوتا مارا میں داتگاں ہے کہ مرچی کہتے ہیں باندھا کہتے ہیں آخری ہمارا گشتگاں تو ایک واسطہ ڈاکٹر واسطہ تیچ کا نگانا ہے تو برو ملائیں میں شتگو ملائیں واسطہ کہ تو ہمارا حاضراتی پکم باریں ڈاکٹر چونے چی حالت تہائیں کجاں وڑائیں بڑا ملائیں مرا ہمیں داتا منا اشتا تو 5 پاس پر خیرات پکم انشاءاللہ ڈاکٹر ہفتمی شپا ہر انتظار ببو کہتے ہیں مائی واسطہ 5 پاس یک جگہ خیرات کرتا مائی اے شپا انتظار بوتگوں آ شپا انتظار بوتگوں 4ویں شب بوتا 5ویں شب بوتا 7ویں شب بوتا تیگو گونڈو بیارام بوتا گا میلب بیارام بوتا سمی بوتا برات بوتا تیگے شپا نوفتگاں کی مان پس کہتے ہیں اے شپا اے ٹائمہ کہے آ گھنٹہ کہتے ہیں ای شپارا اوان پا بیارا می گوازینتا پا گری وقت گوازینتا قرآن مجید تلاوت کرتگاں کہ میں پیس پیدائیں میلب زرتا ہے کل کے گیتا کل کرا ہمیں اسکول زر مارا داتگا ہمیں زرانا زرتا تی کل کتا کرتا منی پیس کہتے میشرا زرشان کنی یا کل کی سمی گیتا سمی کل کرا زر تیمیتی اسکول زرانا مانگ کرتا منی کرا زر نبوتا کہ میں تی اسکول زرانا زرتا تہا کرتا منی پیس کہے منی پیسا زرشان کنی آخری 2 سال بوتا تک نون زاگ ماجوس بوتا گوشا میں پیس نہیں میں زرانا بران سوچاں اشتا اننا شما زران ما سوچی شما پیس کہتے اشتا نا اننا میں زران سوچاں ما زرانا ما نوارتا گا تی لاپا واسطہ میں ایک کرتا گا کہ میں پیس کہے میں تی پیس سے وشیانی روچان تا میں اشنا زرانا تا پیس سے سرا زرشان کنا میں پیس نہیں تی نو میں زرانا ما تی لاپا وارتنا کنا من چون پی کنا نش ما اونا تسلی داتا گا میں روچانی تا ما انہیں زین دے وڑ گوازین تگوں آدھگائی کلاس پہلو بوتگاں ہوتی زاگانا وانی انتگاں ہوتی زاگانی زندگی واسطہ سوچ جتگاں ہوتی زاگانی مستقبل واسطہ سوچ جتگاں منی زاگانا اچ نبوتا ماں وقت سوچ جتا ہے رب موتی زاگانا چون بوانی نہیں موتی زاگانی زندگی چون پکنی موتی زاگانی زندگی واسطہ چون پکنی ہمارا آتگاں روچی آتگاں ہمارا ہمیں گشتگاں ڈاکٹر اللہ مکہ شپا لا شرارتگاں دا دور داتگاں گی سپوشتا ماشو تگاں گی سپوشتا چارا ہچ نیستے دیگه لایک مای کپی گوستا پدا مراشته ڈاکٹر لاشر آرتگه ملکی تا دور داتگه ما مردم دیم داتگه ملک اور بوتا ہمیں ملک تا آپ بوتا ہمیں ملک تا دور داتگه ما مردم دیم داتگه شما برای ہمیں جگہ پی پڑتی تھی بلے اللہ مکہ چیز نبوتگه مارا ایجنسی آوات ہمیں دھوکہ دیا تا ہمارا ہمیں درد تکلیف داتا بلے ہمیں تکلیفہ بھی گندہ ہمیں دردہ بھی گندہ ہے چوک میں سرا میں اڑیں درد میں سرا میں اڑیں حالات گستگاں ماں میں تکلیفیاں نہیں تابوتگاں ماں سی بوتا اتار ٹیم امنی کے رنشتہ گرے تشتا ماں دین جانا دلائے کارین دین جانے منی قلم پیداشی دردہ منا گیرا منی روتی منی ملاپ چو پیچ داں منا ہما درد گیرا من نوشتا منی قلم آٹی مارا پیدا نہ کرتا من نوم پیدا کرنا گاونے میں اوشتا تو صبر پکاں اللہ تی سرا وشے روچکاری اتانگ کی تڑپتا گو تڑپتگیں دردیں گو سوچو کی دلا گو چی دنیا شتا میں سرا میں اوڑیں حالات آتگا میں سرا میں اوڑیں تکلیف آتگا مارا میں کسا گشتا اشتا ایشی
चौक इसी जनेन परेशान ना तो बुरा लोग होता है तकलीफ ने तो मैं चूम पिकना मैं कुजा उड़ाती रोज बुआजी ना मैं कुजा रोचा कुजा उड़ाती दर्द बुआजी ना भले मैं 2 साल रन तक बूता 6 साल तक बूता मनी चुकता नहीं रोचा तक ऐद बांग आने गुद गुराय कना ना इधर रोचा वारग वारंग तने रोचा तक ऐ चीज़ न कना मावती वास्ता 2 जोड़ा गोद 2 चैनता कि डॉक्टर कहते माइद भी तो गुदांग गुराय कना मैं इंतजार बूता गुन तांग के हम पूछता नहीं रोचा था कि रंग मना गुद गुराना कुर्तगा और मन कदी गुदी गितगा 2 चांद तक गुरा कुर्तगा मनी सरा मर्दम हंद तक मुश्ते रंगी गुद गुरा का मुश्तम मन नजाना मनी मर्द हंसते सलामत है कि माँ जानू जाना मैं चीज़ तेज न जाना कि मैं न जाना मन चूनी गुद गुरा पिकना मैं चीज़ तने सरपंदा कि माँ कुजा वड़ाता होती ज़िंदगी बुआजी ना कुजा वड़ाती रोज बुआजी ना मैं ये चीज़ सरपंदा मारा देम तिरबूता मारा में का पूछता कि कुजा एक मुल्ला यास्तिन तो हमारी अबरो माशुता मुल्ला याश्तगो मुल्ला हमारा उस्ता चिल रोच अरंत कहते मैं चिल्ले रोच अंता मन सब मीरा मेलबा जागाना गोरता चिल्ले रोचांता कुरान मजीद वाने ता कि चिल्ले रोचांता यक रोची कहे ये चिल्ले रोचाना मन पर इंतज़ारी ग्वाजें ता मन पर तकलीफ़ ग्वाजें ता भले मैच नदीस्ता गुए रोचानी ता तेमा बूता मन हमें सोचता है लपक तुराए आई क्लास फैलो आई संगता होती जगह शर्रीं जगह वाने न गए होती जगह शर्रीं जगह बर गया भले मनी चुक्का ने वाने नगस मनी चुक्का नहीं वास्ता ने सोचे नोकस आखिरी में एक जाल बोले बूतूँ ती चुक्का ना दस्ता गितूँ आतूँ कराची तक निश्तूँ मोती चुक्का ना एक स्कूलिया शर्रे या कॉलेजिया शर्रे यूनिवर्सिटिया मोती जा चुक्का ना भी बनी सरकनी मनी चुक्का ना कस्सी मगुशी के डॉक्टर दिनजा बेगोए आई चुक्का ना कस मजा आई चुक्काया मेलब सम्मी काया चूना कुजा वड़ताया అవును అల్లా పకార్తావు తిపాదాని సరే దాత కోస్తారంతావు తిపాదాని సరే तक बूतगा नू मावश भी तो गैरब तो वाकई मना परेशान कुर्ता तो मना तकलीफ दाता बेशक मनी चुक्का न तारता तिपादानी सरा कुर्तगा अमा मनी चुक्का ताकि तने रोचा था कुछ रोड़ा सराया वती पिस्ता श्वास का नगाया वती गिसा संभाला वती जिंदा संभाला बस अल्लाह नाम है बस वती मदद वती दोस्त कार कनक आवनी जिंदा सराय आवनी उती जिंदा वक्त ची होता उती जिंदगी रगवाजी ने गावना कस मदद न कुर्ता न कस्से दस्ता सराना मुश्ता तने रोचा तक आई चुक्का न कस्से न गुश्ता मर्ची आई दे मबरों को माँ आई दरोचा यक्की मिंदा व चुक्का तसल्ली भी दे आई दरोच भी ता मुश्ता पादा शुभराई मुबारक की कनश्ता आई ची अम्मा माईद नजाना हमावन वास्ता अल्लाह पाक इधर था वशा मारा 10 साल या हमारा 12 साल या हमारा 6 साल माँ नजाना ईद छी माँ ईद नजाना मारा मगु माँ ईद मुबारक की कना अम्मा ईद सर पन्ना या कल्ला वक्त रोचे अम्मा चे अल्लाह ने मगा इंतज़ार कि मारा अल्लाह अच्छे इंतज़ार या हमारा अल्लाह कामयाब पिका चे इम्तिहान अल्लाह हमारा भी बख्शी हमारा अल्लाह मुआफ़ पिका बहुत शुक्रिया मिलतवार नो मेगुमा गोंडली निश्ता नामी अब्दुल नबी है अब्दुल नबी ब्रात सावल खानरा 16 फरवरी 2013 चिस्त कनक बुत्ता अब्दुल नबी तो बगुश तो इधर पर्चात कगे इजागा चाहिए वो तोती ब्रात दिस्ता या ना दिस्ता डॉक्टर साहब माँ की पैदा बितगा मनी ब्रात सारे गिरक बिता माँ गंडू टमाटे माँ मनी ब्रात गिरक बिता हमें वास्ता मना याद वती ब्रात नहीं लेकिन मना हमें दिला वतिया दर्द अस्ते के मनी यक्की ब्राती गारी लेकिन मन हमें वास्ता परेशाना हमें वास्ता इस्लामाबाद आतका वती ब्राते वास्ता आतका और माँ दुरुस्ता
माँ हमें वस्ताद का मनी मात एक पीर जनीनी हिच गप कुत्ता नका माँ मना वाने तई मना कुरान वाने तई मना हिच तकलीफ मनी माता न दाता हिच वड़ा हिच गुश्ते ना मनी पित नेस्ते वपात बीता अन्नी मनी पितो मात मनी वती जिंद माते मन यतीम जागिया और माँ वती तकलीफ बयान करने वास्ता माँ इधर इस्लामाबाद आत कगा मनी आवाज़ा बुरुज कने मनी बराता बाजियाब कने और माँ हमें वास्ता इदात कगा और डॉक्टर साहब है डॉक्टर मारंग बलोचे मेहरबानी है आई हमारा इजागा आरता है स्टेजा हमारा इजा आरते और माँ इसी काबिल नहीं आता मना डॉक्टर साहब डॉक्टर मारंग बलोचा आरता आई बाज मिन्नत वारा और माँ खाली हमें वस्ताद का वती बरात है वास्ता माँ वर्ची मन सख्त तपीगा हिच गप मुँह कुछ न कना मन जान दुरुस्त घर में तपीगा और हमें वास्ता मात का वती बरात है वास्ता और डॉक्टर साहब शुक्रिया कना मेहरबानी मैं गुमा दीमा निश्ता जानज़ेब अम्मा कि जानज़ेबर 10 साल बुर्ज़ी चिस्त कनक बुत्ता 3 मई 2016 जानज़ेब चिस्त कनक बुत्ता अम्मा नी अमुदे याद बरी कि अमुदे जानज़ेब नी अनरफेर दरेर अमुदे ना अंत मस्सक और उदे हम पर दैनो निदाड़े बस्सुनुस नादावली दरना अफक नी वक्ती दरना तिस्सुनुस और दाड़े इस्लामाबाद पुलिस ने लट्टुम तिस नजिया तशद्दुदम करे गुड़ा दाफ्ता जिया ना अंती तरेर जानज़ेब ना मार नामो आखिरी याद अंते के ना उस्तटी अरे चीफ किस में क्या जानज़ेब मोहम्मद सनी नलुमर जानज़ेब मोहम्मद सनी दा अश्तमी को साले खनावरा बल्लो फौजस बस दरे खनावरा खना जिया क़यामत लगा मोदिया थारमा मसुने आइनो इसका खनावरा टी थारमा मश्क दड़िंगार कना जिया कना दिया चुंगा जानज़ेब कने अंदरे जालिमा फौज कने अंदरे दस खाओ ना बराम ना पुल्ला खलोक ओ ना चुना मासूम शशतु अदा सके आइनो माइला वास्ते अंबर सम्मी वास्ते अंबर और बाबा ना रंग खंदा ने अंत बड़ा से ईदा गंद बड़ गिदरेंगे ईदा कमर गिदरेंगे मासूमा ननावराठी बस क़यामत ती दा मुस्टमी को कनावारी बन्ने अजुट इस्लामाबाद अनने दा जालिम क़यामत शाहाने ननावराठी कनावरा वीराने कनावरा ईराने कनावराठी खस सफक ने इधर पदर जलील और दूसर और दा यकुनेम तुए कने इस्लामाबाद अठी तेना जानज़ेब की दूसर और कना बावे कना इलम कना ख्वाजा कना वारिस जानज़ेब कना चुना था तेना मसड़ ना मासूम ना बाबा नना कुल्लना दे अल्लाह तेना मन्ना रसूल तेना मन्ना वो नने रहम कर वो कने फौज खल्क कने कुट्टा कने कुल साठ बल्लाम तूसन और तेना चुनाड़ के दाया खटी लर्जे ने बीमार रादी अस्पताल लटी दाखिल मसूद ये वल्लाम तेना मारा के तूसन और अल्लाह रसूल मन्ना वो कना इलम कना बाबा कना वारिस कना ख्वाजा कना चुना था वारिस ख्वाजा कना उराना खुशी कुल जानज़ेब तो इनार अल्लाह रहम कबू कना चुनाई बस दासा माफ़ कबू न निकला चुनाई तबू बाज जुल्म करे बाज सहान बाज लठ कुंगन इस्लामाबाद अठी बाज जंत के नमाउस तटी अल्लाह नन तो करे रे नन अल्लाह सब्र अठी तू सुनो अल्लाह नना दा सब्र नना दा मेवा नना चुना के नने इत्ते मैं गुमा साड़ी है बालाच मौला बख्श ग्वारे नजमई की दरने बिंदाच बालाच माते ग्रीवा गुनजमे ग्रीवा गना शुरू बनती बालाचे ऊनश हमें बलूचिस्तान पूरा पादत का भले हर टाइम नजमा के नाम की मयोश में वस्ता बालाचे भले नजमे वस्ता आइए दोस्त आगोशी के मनी दोस्त मनी बाला छे नजमा तो बगुश के बालाच तई वस्तक छी बुतक उमरची बालाच नहीं तो थी जिंदगी अच्छी वड़ गिंदगा
و بالاچ کی بوتا گڑات آئیے ترا چون چارتا شما چون ملتا گی شما گپ پتران چی بوتا گا السلام علیکم. ہم اما شپا کے منی دوستار بالا چر اما روچا کے منی دوستارا شپے یک بجا بڑتگے گوڑا ما وتی لوگا بتگو ما سجی شپا من اے چواب نیت کا ما وط نزانتا کہ یا اللہ من چیئے واستواب نیتے ما چو زانتا کہ یک چیزی لوگا ہستیں کہ یا اللہ صحبی بی ما پاد بیائیں کہ یک فونی لوگا بکن کہ یا اللہ ما چیئے واسطہ سجی شپا ما واب نکپیں گوڑا روچ بتا ما صحب سرم اللہ فادت کروں تک منی چوکانی پتا گوشی کہ نجمہ تو چیئے واسطہ فریشان ہے منگو من نزانی چیئے واسطہ من سجی شپا واب نئے باری منی لوگا فونی بجاں بارے لوگا چی بتا گوڑا منی چوکانی پتا دفع درد کے ایجنس سیات کا سیٹی سیات کا تای دوستارا بڑتگی گوڑا روچا منی واسطہ پورا یا قیامت تیبو گوڑا اشیا چے پاد مات کو تی امائی کرا موتی براسانی کرا منگو اما اللہ خیر کام منی دوست بے گناہ ایچ نہ کتا منی براس کہتیں گوڑا من شتوں اللہ نامہ وتی لوگا چے منگو بروے پاسے بیارے اللہ نامہ من کوش تیرات کو کہ اللہ منی دوستا بیار گوڑا ای بیستو سے روچانی توکا من صرف یقنی اللہ وادن دگے ایچ توار نکو منی مات منی گوہار منی برات ما 24 گھنٹہ اللہ 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 بس منی دوستا بیار گوڑا اشیا چے پاد ما جمعی روچا بیستو دو روچا ما اشکوت کے گشتے ایشی ایجنسی کہرا نہیں ایپسی کہرا نہیں گوڑا ما یک ریلیے کشے من گوڑا ہمیں روچا ریلیے کشے کے اگر شو میں منی دوست شو میں کہرا نہیں گوڑا منی دوست کو جائیں گوڑا امیدہ کے ریلی ما کشے ہمیں روچ گوڑا یکیا امیدہ منا سرپدی رسد کے تی دوست سٹسیہ کہرنائیں بے گناہی آرتگی گوڑا امیدہ چی ما توستوں کہ سرپد بوتو کہ منی دوست آرتا گوڑا ای گلیا چی من ازان کے من چی کھنا گاؤں من گوڑا ای دوستے گلیا چی من توستو کفتو دوڑ سمنا آف جماعت کو لوگا میں انتظار کو کہ ما عدالت ترما ما گوڑا ای روچ اندگی گوست گوڑا ما شتا عدالت تا گوڑا مان منی اما منا انچو صبر نبو کہ برو منی دوستے گودم بس سالوں کے بغیر کہ منی دوست سالوں کی بھی گوڑا وقت سالوں کے واسن کود بھی گئے گوڑا 5000 بزر می بکلا کو کہ منی دوستت کا اینو سارا منگو تو میں عدالت تما وطر من چارنی دوستت کا گوڑا عدالت تما جتا ملاقات بھی کو دوستے گونا دوست شر را ظالمہ بارے چیئے کس سگدات کا ماں میں رگو اللہ شکری اللہ تی شکری منی دوستت کا اما زیادہ دوستا فریشان مکان گوڑا منی ماتا بگلا کو گوشتی ابا تو چورے گوشی من شوک سارے سورین شما شوکروں گوڑا شیعہ چے پاد منی دوستارا ظالمہ ما 20,000 ضرب بھی دا اندگی روچا ما گو ظالمہ گداران شما وقت بھی بارے منی دوستار بھی دیئے گوڑا ہمیں شپے شپ دوستار بران دوستار جنن دوڑ دیاں جنن گوشی کے مقابلہ یا میں گونا مقابلہ کتا من گوشت کے گوڑا منی دوستا مقابلہ کتا گوڑا شمار ایچ نبوتا گوڑا گوشی کے بیاوتی دوستا چست کان نو ما ایچ وڑا منگو ما ایچ وڑا تیار نو دوستے چست کنگا گوڑا ای دوست سے کردار ہمیں دوستا وقت کوتا مان سرار دوردہ کے دوست من ترہ گوشتا من ترہ سالوں بکی ترہ گدارن سالوں کوتا منی گناہ چو آواز کت نجمہ تو منی آواز ہے منا آیا نکشتا من آیا کشگ لوٹیں اللہ آیا نا امی وڑ بکشات کیشی متا قیدات کگا مرچی بیچارے کجا مالت تو کا رسوا ہاں شمارا اللہ امی وڑ بکنات انچو ماتا را تو عذاب کتا شمارا اللہ چھے دو گندتر عذاب بکنات
ای منی دوستا رگند اے مقبر من ترا گوشگاؤں چمہ پچ کا توگو من دوستا جنین کشیم بلکہ اچ نبی بچا منی دوستے خوما بچار تو وقت یک روچ یک شپے وقت میرا گا یک کاغذی بھی شپر رکھ جا تو گوشے اے اللہ بلکہ ہمیں دوستی منی کوشگات کا ماں ہمیں بس اللہ کے دعا لوٹیں کہ اے اللہ کہ جلدی اے شر خدا تو جلدی میں مسئلہ علقہ منی آدھے دوستاں بازیاب بکاں منی دوستانی وڑی دوستی منی دوست وہ شہید بو نئے ماں اللہ کے دعا کریں کہ اے اللہ منی ہمیں دوستاں بیار بازیاب بکاں بس منا ہمیں انتظار ہیں کہ ماں اے دے وتی تھی وگی کارم بکنی اللہ منی کارم شر بکاں اللہ مقبرار اللہ انچی عذاب بدیا تکا موت بلوٹا یہ موت مرا ساتھ آمین. تو سائڈ سائڈ برو سائڈ سائڈ باقی شما بینن میں گما نشتگی یا گونڈلے کی انیسائیں پیس رمضان را 10 سالش برزی کی گپتگی او انیسائیں برات انچو لانگ مارچ آنی تو کا آوار بتا و مزن بتا انیسا اما چوکی کہ آئی ہوتی پیس ندیستا آئیے پیس آئیے ہمیں دستا داتا کہ فوٹو شبی دیگے اچنی انیسا تائی خیالا پیس چیئے اور تو دومی گونڈلان گندے کیا ہوتی پیس سے امرا یہاں گوڑا تو چی جیڑے یا تی پیس بوٹی گوڑا تی زندگی چونا منی نام انیسا بلوچ منی پیس محمد رمضان بلوچ 24 جولائی 2010 اتن 0.5 چستکنک بوتا چاہ کہ من پیدا بوتگم من سر چسکتا کہ منی واسطہ پیسے چنی من وتی مات جسکتا ماں منی پیت کو جائیں ماں تا ہر وحدہ منا دلاسا داتا گنیسا تو پیکر مکتی پیس قید ماں ہر وحد انتظار کرتا یہ 14 سال کی من نزانتا عید میں واسطہ چیئے عید روز بیتا ماں گود گرا کتا ماں منی پیت کو جائیں گشی تو پیکر مکان تی پیت قید من ہمیں وعدہ من نونکی بیتگا منی پیت ہما وعدہ چی برک بیتا عید روچا دروائیں چوک وتی پیتانی گو ماں انگو پیکنے کا شتگام شتگام پارک کام او شتگا چکر سیلا منی مانگشتا اماں گوڑا منا کے با آدگی چوک وتی پیتے گو مارا کشی تو پیکر مکا تی برات تی گو مکے منی براتا منی پیتا چی زیادہ بھی منا پیار دا تک والے پیتے کمی الگ محسوس بیت ماں تو پیت انسان چوک کے زندگی ماں تو پیتا ہوں اگر چوک کے گو ماں تو پیت ہوار مبا چوک کے زندگی نہیں ماں ہر وعدہ میں جیڑی تک منی پیت کے سوائے اچھائی تصویرہ منی گما یہ چیاتنی عید روز بیت گڑا مر روا یا کونا یا نندہ گریوا مگشہ ہے رب منی پیت کو جائے منی مات کے گشی طرح چین تو گریو گئے تو اما انہ منی چم خرابا بچی جو تک من نگریو گا مارو آدھا چی رکائی گریو کی منا کس مگن دیت برے انگا منا گندہ کشی تو چی واسطہ گریو کشی انہ من نگری منا ایچ نہیں منی مات گشی انیسا تو پیکر مکا تی پیت کہے ماں ہمیں انتظار تو کایا روچے نہ روچے ضرور کہے من ہمیں امید ضرورت کگا لوگ مارچا منگ کوئی ٹھے چوار بھی تنگا ادات کگا کہ اے وعدہ انشاءاللہ ماں بے نا امید نہ بے چی ریاستا امو بندگا کے افتدا بیگوا پارا
دہشت گرد پارا او اسٹنا باوا ایلوم اور اونا زندگی نا ہم سفر مرک اینو ننتو اوار امین اللہ رے امین اللہ نا ایلوم نصیب اللہ بادے نیے 25 نومبر 2014 نا درینو او ٹائم نصیب اسے چنکو چنا سے نہ وڑس امین اللہ پائک کی کنا مونا درینو تا امین اللہ تینا دالت ٹیم تینا علم نا بازیابی نا جد و جہد جاری تخانے ارا ٹائم کوئٹہ گئے احتجاجس مریک ارا ٹائم کراچی مریک ارا ٹائم اسلام آباد مریک او بریک آوار مریک اینو نا امین اللہ کا نرفے نا کہ نصیب اللہ نا ارا یادا کریر کے نیتو آوارو اور امو دے کہ نصیب اللہ نا دوتیا نرفیر دریر امو دے نا یادا تے ننے کلے پار بسم اللہ الرحمن الرحیم. من امین اللہ نصیب اللہ براسن نصیب اللہ را 25 نومبر 2014 منی دیما لاپتہ عشق کو آ کے ایک اسٹوڈنٹ چتت سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ چتت آئے رچت باز وانا کے شوق تت تو آیا سیکنڈ ٹائم منی پسے دکانا آئے را کمک داتے تو ہمیشی تا من نشتتن تو سیکیورٹی فورسز 2 گاڑی آتن منی براسا شمنی دیما زورتن بورتن تمنی براسا ہمارو چاہے آخری خڑینک منی دلا کائن کہ کچھ مننا گناہوں منا پرچے برا گئے تو آئی جندہ چادر تا آئی چمان بستن من بے واسط تو منی چکورتن نکو شمنی دیما منی براسا برتن شمنی دلا نر روارو چو من بوز پین منی وابم پری منی دلا کہت نی براس کم نا گوشے من اللہ مننا گناہوں منندے پمن ار جاگہ بروائے پمن ار جاگہ بروائے پمن ار جاگہ کوشش کرے من اچھ نہ کرتا ہوں شما روچا پد امیں گس ایک جانو میں جوڑن تھا امیں عید امیں اور زرالت تت گوزن تھا ہمیں وشی زلالت گوزن منی گوارانی براسانی زاگ مزم بو تگند آتننگی امامار کاکار ندیس تگند شب روچ وانند سپارگ وانند قرآن پاک وانند دعا کنند اللہ میں کاکارا یا میں مامارا زوزو بیاری منی ماز ہر وقت پر ای قرآن خوانی یہ کن آ شوگر مریض لگیت آ دلے مریض لگیت آما روچ کب تک اسے تا اترا نامت تی کرتا زندگی ہوتی کم نبراز منی بچہ کدین کہت منی زاک کدین کہت یک اور من بگن دینی دور من میرین مناش اللہ گلہ نہیں یک اور اللہ منہ مکوش منی زاگا منی چمان دیما بیار برا لے باز زورن یک ساعت انسان سرا کہت اما ہمیشن من عرف اور مشتگم من جی اے ٹی انشتگم من کمیشن انشتگم من دو منزل پوڑی انمی آلت اطلاق گیتا گون کتال منی براسا انصاف برسی منی براسا ایک انصاف نہ رسا کے تنشے ملکا اور منی ناگناہ براس من مروچے شنوشکی آتا گون تکتا نیا امید آتا گون پوتی براسے خاطرہ یہ خان تا یہ خیر روچان تا یہ زلیلی آنتا من چون زندگی گوازے نہ گیتا ہوں لیکن منشاءاللہ پر امیدن انشاءاللہ اللہ پاک میں جد و جہد ضائع نہ کند انشاءاللہ میں براس نصیب اللہ ضرور بازے اب بھی باز مہربانی میں گماور شبیر بلوچ گوار سیما امرائیں شبیر کی ایک اسٹوڈنٹ لیڈری بتا یر 4 اکتوبر 2016 برک بتا سیما شبیر سورر یک سال بتا کہ شبیر چسکنک بو ترا شبیر سورر چی یاد انت کتے دیما کایا شبیر امرائی سبرات امرائی چی یاد استا آئین تو چی گوشو گلوٹیشے سرا شبیر
अंचे मेहरवानी बुता क्या हर कसा पो मेहर कुर्ता भले मना हमें वर लगी कि माँ अंचुक शबीर को नज़दीक बुतगम बल्कि दिखे कस न बुता शबीरा वानगा रात देख बुत कोईटा मांचो ग्रेत कि मनी ब्रात शुता मनी ब्रात शम्मा दूरिम बारे आचून बीते आइए कि रखे बीते गुड़ा मांचो शशमा तक शबीर कोईटा बुतगत मांचो आई वास्ता तड़प गाए थे कि बारे मनी ब्रात का दिन कहते बारे आचूने महर हम रोज फोन आई गुंगप कुर्त मंग्रेत मनी गुन टाक के दात कंदते कि तो गनो के मना हमें यक्किंग गप हर वादा गोश्ते कि तो पर्चा चो गनो के मऊ आने गप अत्तगा मना इधर इचने माँ आसूदा का मैं इधर निश्चितगा उती वाने गाया मनी वारक मनी हर चीज़ बराबर हैं तो चे आप गनो के गुड़ा हमें बड़ा शबीर वानक हमें गुबूता कोईटा पदा शबीर के आते गुड़ा पिस्सा गोश्त कि मैं शबीरा आरोस दया गुड़ा शबीरे आरोस पिस्सा गुश्त की यक माया रंद में शबीरा आरोस दया गुड़ा में शबीरे सूर्य तैयारियां बूता मांचो गला बालता कि यक की माह कदम पूरा बीत कि मनी ब्रा से आरोस बीत माँ ये सूर्य गोद दोता आदि की दुरुस्त तैयारी करता बस हमें इंतज़ार आता कि माह कदम सरजम बीत कि मनी ब्रा से आरोस बीत आरोस चुरूबूत में सियाद में वारिस द्र अतका अंचुमा गालो शहादती मैं पलती होगी शपा मन निश्ता महंदग मजाक या किदोम यागो मैं वास्ता मैं ज़िंदगी वश्तरी रोचता मैं ख्याला कि शबीर आरोस बूत मचो गालो शहादानती हमें वड़ा मैं ज़िंदगी अंचु गालो शहादानत के एक साल या रंत शबीर आवर जनक बूत गुड़म बस मैं किर्रा शबीर यक्की तस्वीर पशकपता माई तस्वीरा चारा माई ये कंदा गुटाक्कन दिलाकारा माई हमा गप्पन दिलाकारा क्या ही गुमा कुर्तगा हमा याद हमा कंदा गुटाक कि मारा वस्पगा नेला कि मैं चम्मा बंद कना मनी ख्याला हमेशा शबीर कंदगाएं टाक देगाएं गुमा दीवान आए मैं चम्मा पचकना कि शबीर दानाएं मैं किरा नु बस शबीर किताब पशकप्तगा क्या आई हर वक्त होती है मैं किताब वंतगा मनिंदा आई किताबां चारा मनिंदा आई अक्सा चारा इरियासता मनी लाड़ू की ब्रात मनी हमा कंदू के मैं रवानी ब्रात बुर्तवती जिंदाना कुर्त मनी दस्ता बस यक्की तस्वीर बुत यक्की तस्वीर गुमा जिंदगी गुआजे नगा बस यक्की तस्वीर गुमा चारा यक उमेती यक मी तस्वीरें कि मैं तस्वीर सहारा जिंदगा मैं गुमा आवारी शाहनवाज उमरी बच कि वती 85 साल है बल्लू के अमरा याद का ओ आवार निश्ता अली नवाज तो के दात का गेवती पीरे बल्लू के अमराइया तो ती पेस दिस्ता या न दिस्ता वो ये एहतजाज ये चीज चिया पोष्टा तई लोग चोने वो लोग कहीं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम Masih Naisa. Assalamualaikum. बिगिंदे बलूच गोंडलानी गुमा गप कना गबी एचनेस्ते भले आमी तस्वीरें क्या आयन जुरता अमा गोंडल क्या आयन वती पेस न दिसता अच्छी गप कुत कना आयन अच्छी खबरी की पेस से जन चे भी दासा नना सवाल जमील सरपर्राना और आया ने कैसे न्याड़ी से के
ونارغ أنت ما ينتخك وجمیل ممکن انتسس اور اڑان بغیر نما زندگی امرے. یہ جمیل نورائی نازنین جمیل 25 جولائی 2015 ٹی جمیل اسی گورنمنٹ آفیسر اسس اونا پگا گورنر تو زیارت تیننگ نہ تیاری اس شام انا مصیبہ جگہ جمیل اوراغم بسر دریر جمیل نہ تننگ تو بار میرا زندگی نہ ختم بس میرا اڑاٹی ایسی قیامت ہے سرس ہوٹ وقت کنا چناک باز چنک کسرے اسی مار کنا ایرا سالنا سسر ششت ہونا انہیں دننگ تواری کنا چنات خوشی کنار کنا چناک دی انہیں تیرا باوی پڑی رہی او شام کنا چنات استبریک اللہ کنا چناک دی انہیں تیرا باوی نے خوشی تھی کہ تڑ پائیں گے رہی کنا چناک کی چھپو مفست دینا زندگی چناک تینا خوانی کیرے نبین جمیل نے نہیں ابا دی نمتوانت بیان کی جمیل نے درد ایک بازو اسنیاڑی سکی ارے ہم غیر زندگی چسا ماف کنا جنات سوال ہے کلی بدر کمزور کرینو اللہ دی انہر کنا چناک سوال کیرا لمن نباوہ راٹ بریک نہیں ادھر دیو تا خوشی نو میرے ایک نے بھی نو کلی چنا کے خنی رہے تا بابا کے خنی رہے کنا چنا کندہ انتظاری ٹیو لما نوائی بابا بروئی کنا بلا مارتی نا بابا نے ایتا کی ایک چنکا پائیں نی خوش نصیب اسی اس نی باوے خناسی بد نصیب اٹھ کی طرح باوے خندر اٹھ اللہ مدیر آٹم بروئی کلا چنا تا بابا بروئی حکومت بابا کرانت گناہ قصور اگر اس کر اری او جرم کرے سست سزا ہوتے بلو سست کنا خاندان نت قصور کنا ایرتا علمتا لما بابا ضعیفی قبل گناہ قصور کتنا چنان انتظاری کی ایک دیونن دروازہ کا تو لوگ پر ایک پیک نوائی کنا چنا مری اللہ کنا مرخو نتاستا نسیحت بیان کروٹ نم تو میں مرچی لائف سیشن آخری بار ادی مہرجانے کہ میر گلے خاندانش تعلق داری وہ آگوشی میر گل منی ابائیں میر گل مری ارا 14 سپتمبر 2015 چست کنک بو آیک سرکاری ملازمیاں میر گل مری مات آئیے دردنش بیران بو بلے میر گل مری واپس نیت ادی میر جان میر گل مریش بغیر شمی زندگی چونے ای سوچ ہو ای خیال کہ شمی لوگ مستر شمی واجہ کیا نہیں
شما چوتی زندگی گوازے نگے اچھی امید ہے کہ شما انگتا احتجاج کرنے شما انگتا درنانی دانشتگے. میرے کو میری ٹکٹ چکا وقتی ہے نا بیڈ چکا ہمارا رشے چاپانج تو سرکارا ایف سی تھا 10-15 گاڑی تھا 60-70 مرد میں تھا بیڈ چکا رات کو کتوں حویلی دے ماں جکیں تیر دی میرے گلمری کئی نامے اب آئین کا اکثر تھی میرے گلمری مہینہ میں مات بپتی ہے تھی مات کڑا بھی تھا جگتا دی پولیسان شاہ ملو گا چیک کر یاد کی گئے پولیسان شاہ ملو گا چیک کر یاد کی گئے مات میرے کو لرندہ یاد کی گو زورتا میرے کو پڑتا میں مات ماں کٹ چکا نشتی ابھی سے کڑا نمیسا نا مبتر تھی منن تا میرے کو کرتی کہ تاک بت کیا میرے کو پیدا کہ میں گندگانی گیٹا بت کیا بلے میرے کو کہ میں گندانی 5 سالہ 10 سالہ میرے کو بیٹھ کتی میرے کو کرتا نیات کا مٹل بھی تھا من کا کرتا کدا تھا ماں تو نگنا میرے کو میرے کو بت کشا گوشت بڑھتا آئی میرے کو بت کشا نگا پکا میں بوڑا چین میرا میرے کو لات کشا نگا کتا نگا مارتا شامنا میرے کو حال ندا تھا من نگنا نورا شامال کشتگا شکارات کتگا میرے کو مریات کا شامنات کو حال ندا تھا مٹل بھی تھا فات بھی تھا کشتی میں لوگ نوام نمرے پنس کلس بسامنی آئر کنے میرے کو لپوٹی کو ماتا ہے نا منا میرے ماما کدیر بٹامی کٹا آئر کنے میرے کو لپوٹی کو ماتا ہے نا میں آئی مانا مٹل بھی تھا فات بھی تھا Amaya renda mata malvian shuttingham, mata andan shuttingham, mata manotan guttingham, ta rodan darnakattingham. Ya malvian stanga, yesterday, yep, Sember, Japan River, Kusharat Kai, das the Russia, Rosha, the Dardas, Mirasha, Merkul, Kadamandra, Yakani. Membertam sit and Vasem and Red Kostam and das the Russia Matang, Guaram, Rafa Kula Russia, the Dashda, says Mirasha, the Merkul Kana, says Mirasha, create the Merkul Mercy Pedaga. I don't need a shark, because Jana can't, Aria Kam and Chakna, Merkula Paga, Chandazina, Parascalapalvarmanava. Guna Merkul like San Jotua, Guna Kashi Pupo, Baba Paga Kashga, Peva, Mama Parascalamarvago, Marelia Kashgo, Maderna, and was the Salgami, no Salgomela Langasta. Sainya nokna jana kanundi me are nokna jana maganundi me are chukatiya skula padai no mere gulgare chukama padai no mere gulgare mata kara kanu ne murta ge nangar ما مرچی وتی لائیو سیشن مدا اثر کنے باندہ پدا سیب جا ٹائما دا نوکھی خاندان وانی قصہ شمی دیما کارے کیا گپ کنا شمی گما شمی امرا داریا کنا او مرچی میں امرائیہ دے گا نوکھی فیملی اتکا کیا گپ کنا گلوٹی آئی رما گپ پہ اجازت دیا کیا گپ بکا بیا ترا گوشگو برک نے تاكيد كرا عرف دادي تو أمي سنتي لا تبي بارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کنا سے درخواست سے اللہ پاک کھنے داتس کائس مہربانی یمو بندغ نا کی کنے او انت حالت تٹیدات اس کا مونت سنے مہربانی ڈاکٹر مارنگ نا کہ انہوں نے امر مونت سنی دات اس کا اللہ نا پینٹی بلنی شروع کے وے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی لمک ہیڑک کنمسین ای اللہ نپے نٹی پانی گٹیوٹ آمین کل نما کیرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ عذابتوں کا نیوز ننے مسلمانہ کا عذاب سنو اللہ ننی ادوت فنے ننا بدلے نی علی سوتے نی عذابتس اللہ ننیچ کنن کپنے اللہ دا علم دائیڈ کرا وقت نئی داڑی بس سنو ایرٹمی کو تو شروع تا اللہ یہ نو بس سنوٹ ای دنو نیاڑی صفٹ کیو غوٹ پٹوٹ کنے غمک بازنگا تباہ کرے نو اللہ اللہ دا مسلمان آتا مشکلات ولو تا مشکلات الکیس واللہ کنا مشکلات الکیس اے اللہ اینی ادو تفینوٹ امو بندخ کی کنے داتس کا اللہ نا رضا ٹھرئی کرینے او دے اللہ خوارو دے نشانت فیس نیو دے خنی سیو نا پینی الپرے اے اللہ پاک دا ڈاکٹر صاحب دا خس قربانی ننکے تی سنے نیو دے خوشحال کیس کامیاب کیس تا دا ایڈ تے کی علم تے کی او بلو قربانی تی سنے اے اللہ نیو دے خوارو دے نشانت فیس یا اللہ نن اڑتال کینے پانا گاڑی تے مند کینے گاڑی تا اڑتال تے کننگن ننے انت فائدے ملیک اسے نیاڑی اسے ننتے نخنتے تو خنا نو اندون تکلیف اس انو تکلیف اس گاڑی نہ تیٹیو نہ چنا پیدا مس روڈ نزی آئے اللہ ننا نری نئی ننا قابلی اند کرو تے نیٹ تو لو ایٹ تے کے لمغاتی کو تو است مفق ہوتا است شنگ پک اے اللہ پاک دکان تے بازار تے نن بند کینے ننی انت فائدے ملک واللہ ننی تکلیف ملک اندنو واقعہ اس مریک دا مہنگائی ٹی دا گڑاٹی موسی چار دے گندن خرچ مریک غریب بندق دعوت کرننگ کسی کپس اتفس سے بازاک بندوران کارو تی ٹیم ننی تکلیف ملک اے اللہ ننا مشکلات نی الکیس اللہ او تاصل باوی آجت اللہ وکا کہ او دا خاقت ننا جسم ٹی خلکو رہے اے اللہ توکتا نیسو سے دروکتا نیس اے اللہ پاک ایدہ بلن اللہ پاک نزات پاوے اللہ پاک نزات بلنے مگر ایدہ بلا بندغات ان کنا خاندان چاہے رے چاہے پین خاندان رے چاہے کنا بندغ رے چاہے پین بندغ رے حکومت نہ تنخواہ لے رہے اللہ وائش کے رہے ننے او بندغات لنگڑی ہے سنو ایدہ بلا بندغات درخواست کرنگا ٹیوٹ ننے دسا کسی 7 سال کسی 20 سال کسی 30 سال کسی 8 سال مننگٹی او معصومین پیر مس اے اللہ پاک او تا لما بابا امر مسنو شنگانو داڑی کسی نا لما تو سنے کسی نا بابا تو سنے کسی نا علم تو سنے کسی نا ایر تو سنے کسی نا ضعیفہ تو سنے کسی نا اولاد تو سنے اے اللہ پاک نی خننگٹی اس داتی کی نیرمان بفک کنا جند ایٹ بندغ نا نپاوے اللہ ایرا بلا ایڈنا کنا ماری نار ایرا مار اسی مارس کنا ایلو ایڈنا کنی ام بلا ایڈنا کنا ماری افتوال کور جواننگا مسیڈانا اونا کوما ٹینا اونا مسیڈ فاوت مس اے اللہ پاک کنے ابلا تمانی بد قسمت سے اوٹ کنا دا شاہزادہ دا دنیا ٹیف کنا علم کنا دوستا قربوتے دا ڈمپد کیرے قربان مسوٹ دائنا اربو کنا سات زیور کنا پچ کنا گڑا کلن نادو دا ڈمپد کیرے واللہ دا دی مدرسہ غنر فیر دریر قرآن تنینگ نا قرآن خواننگ نا تیلی تاوس اسکول داد خوان فیٹ اسکول خواننگ نا اللی تاوس باوا تا ملنگ درویش اس تبلیغی اس دادی کنکی اللی تاوس دا 7 سالی دا تینا زندگی یا مرگ درے فنگٹیوٹ
کنا ایلم کنا اید نمی خبر 7 سال جوان اور بودا چنا خو اسم سنے دادی اللہ کنے چلے فین دا چنا سمر سیبل نکار امتحانو دیر نیا مسیحون آپریشن کر فیٹ خانہ نما خراب انتا دو ظالمی کہرے کبو وکیلیے تھے نا وزیریے تھے نا بادشاہیے تھے نا کبو اند کے کروئیے نمی کبو مگر دا معصوم آتا عذاب نمی علیک تا اس کا نما وکیلیے تا اس کا نم وکیلی کبو اسبن اللہ و نعم وکیل اراتم ننا وکیل کتے نا جنگ نمی شروع کرے نم گوڑا جاگا خمپر اورے کتے نے اراڑی ڈکن ڈاکٹر مارنگی اللہ پاک ہمت اس کی ڈاکٹر مارنگ ننا سیڈا بس ننکی دا قربانی تیتیس بائی دی ننا موڑ کے اندو قربانی تین ننو نا قربانی تے تو ساتھ مرین از پیر لما ازگنا نمی انت خبری انت حالت تڑی داڑی سر مسوٹ 7,000 کنے اس پین بندہ غستیس تینا میمان تی تینا چنا تی تینا کل دا معصوم نا تینا زیہ اللہ بسوٹ انت وجہ ہم بسوٹ اسی مجبوری اسی ہم بسوٹ انت ہی کن تو دن کرے رے کلی کنا درے رے آئے تی کی دینا ایچ کنی کپر ہے اشفا کی دینا نمی انلیوے دا سانگی یا سکے دانا دشتاری کنی انلکور دا پنچ خاخر نخان خراباک مسلمان ہو رے انتو رے بسی اندہ بلا بلا بندگات یا درخواست کے وے حکومت نا کی اراسٹ تنخواہ لیکنے تنخواہ راسٹ کی لنگٹی ہے یو دے اللہ نا قسم ایتوے اللہ نا پینا نا قسم ایتوتے اللہ نا رسول نا قسم ایتوتے داتا تنخواہ تی کہرے بند کر پنچ تو تنخواہ تی تا بند کر او تا لنگڑی ای خنیو کی لنگڑی پھڈ نا مرے رغن لنگڑی مرے ننی اولاد نا لنگڑی سنو ای کل درخواست کیوے او تا لنگڑی پیسہ ناتے کی لنگڑی انسان کی مرے اللہ مدد اللہ کمک ڈاکٹر مارنگ نا امو بندگ نا کی کرنی اللہ داتیس کا ایسو نسر کرینی اللہ پاک کنا چنائی کلت ووارتی ہمارے ساتھ ایک اور نیو فیملی ہے محمد الیاس کی فیملی جو آج آئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آئیں کنا چنائے درے رینارک شہبانی اتوٹ درے رینار کنا چنائے دا 8 سال کنا چنائے نانے یہن در پہ در کنا چنا آسٹو سسکا این کنا نیانی کو یمو نیانی تا در تمان اٹھک کنا چنا ہمو آسٹ خدا نا پینٹ کنا چنائے لے اور مسلمان تے لے بو اوہ تا صدقے کنا چنائے لے بو ای تمان اٹھتے نا نیانی تا در کنے اندو نرانے کھل گڑا ہنانو کنا ہنن بے وسط زندان اٹھک خدا نا پینٹ لے بو کل مسلمان تا صدقے کنا بچہ لے بو اور مسلمان کل تو سنو اور مسلمان تا صدقے اللہ سائیں اللہ نا رسول تو برو تو سچا غا قرآن اور مسلمان ہو تو صدقے کنا بچہ ہے تو اللہ سائیں منگچر سے لاپتہ شاہان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آئے لاپتہ شاہان بلوچ کی بیٹی ایک اور فیملی تھا میں نہیں جانتی والد یا بھائی وہ بات کرنا چاہ رہا تھا اس سے درخواست سامنے آئے اپنا نام لکھوائے میں بھول گئی ہوں وہ کون تھا السلام علیکم میں شاکرہ بلوچ لاپتہ شاہان بلوچ کی بیٹی میرے والد شاہان بلوچ کو 14 جنوری 2022 کو منگچر کے علاقے زرد غلام جان سے لاپتہ کیا گیا جو تاحال لاپتہ ہے میری گزارش ہے میرے والد کو بازیاب کیا جائے تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے
हम बहुत तकलीफ में है, मेरे वालिद लापता है, हम लोग बहुत तकलीफ में है, मेरी माँ भी नहीं है, मेरी छोटे छोटे भाई बहनें हैं। मैंने कई बार प्रोटेस्ट भी किया है, मैं कमीशन पे भी गई हूँ, बहुत ज़्यादा हमें कमीशन पे भी बुलाया गया है, हमें बेइज्जत भी किया है बहुत ज़्यादा। हमें कोयटा कैंट पे भी बुलाया गया, हम वहाँ भी हमसे मुलाकात किया, हमें कहा 1 महीने तक आपका वालिद आएगा, मगर आज तक मेरे वालिद का कोई अता पता नहीं है। खुदा के लिए मेरे वालिद को बाजियाब किया जाए, तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। अब मैं समीर अहमद की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आएं। समीर अहमद। बयान है, जल्दी बयान। ब्याह कम हो गप का नहीं आई। साबिर अली ये जो कमीशन ना अमीर बख्श की फैमिली से दरख्वास्त है स्टेज पर आए। अमीर बख्श फैमिली के अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ अमीर है, मैं लापता अमीर बख्श बलोच की बेटी हूँ। मेरे वालिद को 4 अगस्त 2014 को लापता किया गया था। मेरे वालिद को 10 साल हो रहे हैं, वो अभी तक लापता हैं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। हम यही इंतज़ार में हैं कि वो एक दिन आएंगे और हम यही इंतज़ार में हैं, हम कहीं गए नहीं कि ये इंतज़ार करते रहे कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। मेरे उस टाइम जब मेरे अब्बू को लापता किया गया था, उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी। मेरे अब्बू के साथ ऐसी मेमोरीज नहीं है कि मैं याद कर सकूं कि मैंने अपने अब्बू के साथ ऐसे वक्त गुजारे हैं। मेरा भाई बहुत छोटा था उस टाइम। मेरे भाई ने तो सिर्फ अपने अब्बू को तस्वीरों में देखा है। हम बाप के साये से महरूम हैं, हमें नहीं पता कि बाप का लाड प्यार क्या होता है। हम हर वक्त हमसे पूछते रहते हैं हर कोई कि आपका अब्बू कहाँ है, हमने देखा नहीं है। हम बस यही कहते रहे कि हमें पता नहीं वो कहाँ पर हैं। हम बस यही चाहते हैं कि मेरे अब्बू और तमाम लापता अफराद को बाजियाब करें। जब हम स्कूलों में जाते हैं तो हमें कहते हैं कि आपके पेपर्स हो रहे हैं तो अपने अब्बू का NIC लेके आओ। हमारे अब्बू का NIC नहीं है, हमें कहते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। हमें पता भी नहीं है कि हमारे अब्बू हैं भी नहीं, हम क्या जवाब दें उन्हें। मेरा वो छोटा भाई है जो हर वक्त मुझसे पूछता रहता है कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, कब आएंगे। मैं उनको क्या जवाब दूँ, कहाँ है मेरे अब्बू? क्या मेरे सवालों के जवाब हैं आप लोगों के पास? मैं इस्लामाबाद इस वजह से आई हूँ कि ताकि मेरे अब्बू को जल्द से जल्द बाजियाब करें और तमाम लापता अफराद को बाजियाब करें, हमें इस तरह तकलीफ ना दें। शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर अकबर मरी की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आए। डॉक्टर अकबर मरी। डॉक्टर अकबर मरी की फैमिली। तो नया है गए गप कंते शुमे वास्ता ब्याह जल्दी जल्दी मुझे मबरूक माइक कम नजदीक बिका अस्सलाम वालेकुम। मैं फहमीदा डॉक्टर मोहम्मद अकबर की बेटी हूँ।
میں یہاں اسلام آباد کسی سیر تفریح کے لیے نہیں آئی، میں اپنے والد کے لیے آئی ہوں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم لوگ دکھاوے کے لیے آئے ہو. اگر دکھاوے کے لیے آنا ہوتا تو ہم کسی اور لگژری جگہ میں نہ جاتے، تو آج یوں ہمیں سردی میں نہ لرزنا پڑتا. آپ لوگوں کی وجہ سے اب ہر جگہ میں ہم سے ہمارے والد کا پوچھا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے والد کہاں پہ ہے. اس طرح تو ظلم نہ کریں. اسکولوں میں میٹنگز ہوتے، چیزیں ہوتے، ہمارے والد نہیں ہوتے. اور ہمارے گھروں بہنوں بھائیوں نے اپنا خوابوں کو کیسے گڑھا گھونٹا ہے. خواب بھی وہ کہ اپنے والد کا ساتھ اور والد کے ساتھ کی طرح ڈاکٹر بن سکے، اور تو اتنی بڑی کوئی خواب ہماری نہ تھی. پلیز ہمارے والد کو رہا کرے. تھینک یو. آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ان فیملیز کو سنا. یہ ہمارے ساتھ نیو فیملیز تھی. بہت شکریہ.